Karbeng Autonomous Council CEM rong hangle damde sita West Gentia Hills sa CEM ke kipridak Karbeng Autonomous Council entry tax get along humridam. Dolamara hawar long prek jam kaching thuramo kedengji upon Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Pen long ikisom. MLA Rup Singh Tirona Hin Pen to work as a Marponji upon long ikisom. Amar Jivan adawai kinangji atumapan isi Abirta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery awar sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu jian culu celang lo sita mimi la pentenon ilitum karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jivan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jivan adawai kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan ingkan dolo sita gomna dawai kapusan si golagat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador keso dawai chopik lo bonda thangna lang thek long le bonda Amar Jivan ko abangso ayurvedic dawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso ke chupen ni ang tek chilong si no neli ke chun da chum chot lo neli ning ki kru ka thok vai kisu la pen ke pokso pokang la ka tuk ven ta non ni pon bo son si neli che long lo Plardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro ho 5 troxy nerkapalong humri ignon. Kardom pini Adap Abirta long pen elisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha birtang ton pen. Non malong West Karbeng long pen Meghalaya hoi jesemet amia hawar lang long chara long kedo Karbeng Autonomous Council entry tax gate chumang atum nang kipridaka dimalong Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang ke Japon team Karbeng long atum abangke adiman ke palidam Japan aporave. Bonta lang igtha bangso akang tingpi a visual. Nang litum la so visual ke theglong la kenut VIP abang phusi ame thang escort cheponsi alam ki kedo langlong choralong an lang charidam tangte bang so VIP abang phu ko madlo nang litum chini ik edet ta hai bang so bang phu Karbeng long arlo kedo ma team Karbeng long a hin penle a hoelong ka humridam kali bang so VIP abang phu la ke West Gentia Autonomous District Council along ACM Hombor Shiwat si alam ki kido langlong chor Karbeng Autonomous Council entry tax gate ki pridaka dimalong humridam si adimak long along kupi ko sonamong wema bang so puthak kilang charidam Bondalapu Karbeng Autonomous Council kachari team Karbeng long along methangalong rialong le kacharai komji aphan kilang damji lapen kacharai komji aphan apor chilong ang vedet langma kapre ga dimalong mai thai ki dopi ga jok tong ahoi chidamun edet loma mate apor do sitame amongwe pangsam chet sinang puma mate along le ka charai komji aphana bangki aning ke hang masi avedet lo jongsi Karbeng Autonomous Council hin pen ahoi long chidamji pulote komentuan si dampo Karbeng long along le binong puchini lora phisitame West Gentia Hills Autonomous District Council CM adimalong Anbang Hai Pulote Karbeng Autonomous Council Kachari a team Karbeng long tuba bangke methangalong lelong anta kupia thisi kedam hidadlo Gentia Hills Autonomous District Council CM Thombor Shivat kewang hut haladak kedo Karbia radatum kacheto dun pagajok adimalong malomso arjap si langlong charalong pen kajulu bangso hut pherang kedum karjudun ji aphan bor ilo bonda radaphan kaphiria jok adimalong pen kajulu Bonda isi kamang humime alama bangke bangana lalong rilong pakke jatuma bangke lapuan ang thin cepat hisi Karbeng long arlo nang lutsi adimalong nang kilang cari hai
Bondak Karbeng long ke ja tuma bang ke metha hem thi ku balong anta keng pak chi bidam hai abang amat si avedalo. Lang hem phi pen bir sing tiso Karbeng long live. Jangmini phaing koira phorni Duarbaguri constituency arlo dolamara longta Dr. Numal Mumin Wangsi BJP asong ke claim atumpen BJP mondol office along chingki chethan pon lapen prek jam kaching thora mo kedeng che phan long e ke sompon kedam dang suri hini rain koira sening kan MLA kiliga prang brada mai long ka chakalam hai hoi ke claim ji lapen brada tuma kenang sot miri hing solar lang lapen JJM pen ke claim boma sai hai hoi along e ingpupon An parda tuwara puta kachet hanji aphansi Dadhora polling station along Ronga Sora Tumpen Maing Nipon. Mayalong Aluhiaman Pen Dr. Numal Momin, VDC Chairman Sar Koirong Par, Dolamara Municipal Board Chairman, Mongol Singh Terang, Social Welfare Board Chairman, Ran Rongpi An Parta, Ongdung Kitigidingatung Chatongdun. Deputy Speaker Dr. Numal Momin Pen Ajok Pirangkia Tino Kaning Jalam Arjuik Sina. যেটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট গাটকাৰী ডাঙৰীয়াকো লগ ধৰিছোঁ এতিয়া শিলনীজানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কহৰালৈকে 90 কিলোমিটাৰ ৰোড আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ তাৰপিছতে কৈছে আজিকালি যেটো নেশ্যনেল হাইৱে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ অফিচৰ পৰা হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ অফিচলৈ মই অলৰেডি মেইল কৰিছোঁ দেখা যাওক আমি উই আৰ হোপফুল দ্যাট উইল গেট দিছ থিংছ আৰু এটা ভাল খবৰ আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে ডলামাৰাৰ পৰা তাৰাপং দলামৰ পৰা তাৰাপঙৰ কাৰণে আমি ডনাৰৰ পৰা পইচা বিচাৰিছোঁ সেইটো খুব সোনকালে আমি পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট এইটো বহুত জেগা একদম জিৰ' মই MLA ফাৰতেতো ৰাস্তাই নাছিলে ৰাস্তা খালত আছিলে নে খাল ৰাস্তাত আছিলে গম নাপায় কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি কাম কৰি গৈছোঁ ইট উইল টেক টাইম ছ' মাছ বিকজ পিপুল আৰ স্কেটাৰ্ড হিয়াৰ একটা গাঁৱত 15টা মানুহ থাকে একটা তাত যাবলৈ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ সেইবিলাক ৰাস্তাবিলাক বনাবলৈ কাৰণে খুব কষ্ট হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছ আছে কিছুমান পপুলেশ্যন ৱাইজ বেছ স্কুল আছে হস্পিটেল আছে এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰাস্তাবিলাক আজিকালি চেংচন হয় কাৰণ আগতেতো নিজৰ ইচ্ছা মতে MLA বনাব পাৰিছিলে কিন্তু আজিকালি এইবিলাক স্ক'ৰিং ছিষ্টেম থাকে স্ক'ৰিঙৰ ওপৰত স্কুল আছে হস্পিটেল আছে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তেনেকুৱা পাব্লিক ৰিলেটেড মানে ইনষ্টিটিউটবিলাক আছে এইবিলাকত সোনকালে ৰাস্তাবিলাক চেংচন কৰিব Dolamara Pen RG Sondrong Par Karbeng Long Live. KRO Jengkro Otowar kilometer phoan keselam ponje phan long e sompot tanglo. Bangso Otowar keselam tanglo te rong thong pliera da phan ali duji. Nijang Karbeng Long arlo kheroni KRO pen jengkha da kilometer pho ja kiding atobar ajir ding pluya por pen radatum kedam ke bang kisung chetong nanglo. Bangso Havara Rat Kisung MLA Langli Chini Ponsi Jami Poni Phai Koira Phorni Anarlo Por Phai Isimalom MLA Rup Singh Teronari Deng Pen Long E Somponlo Bangso Jai Megalong Karbeng Long Autonomous Council MEC Mate Kopili Constituency MEC Pawan Kumar Rai Lapen Kopili Constituency VDC Chairman Baburam Rong Pharatum Chitongdun Labangso Towar Jongsi Patang Pipon Det Pulotang Te Haladak Rong Thom Clear Radatum Kacho Jor Kacho Lan Pen Chenglok Isi Joy K Joy 1 our side Longponpo. मुख्यमंत्री पुकिपन निर्माण आसनी पुसिपुलो टोटल माने बोतलां सो ए लं को अन स्कीम दो सोंग बोंग के रा के रुट पेन जेंग तो सो तवार बांगा नन नि दि तुम काम जेंग लं लो kan non har pini amasi ni tung ke botang so long re ru to ta pini jeng dam lo so te no ke jeng nei do la non long do la di la ha bang ta to la di la bang ke non 2022-23 so scheme about the non income and non 23-24 bang ko apre scheme tu ko kena so adim guna na ma adim mo Lan Parta School College ki dun lapen keso kyun e kache pon lapen kidam kibang joy ke popusi hala daga rada tu ninje pon rinti আমি আমার কপলি সমষ্টিত কপলি পরিষদীয় সমষ্টিত তথা 20 নং বৈঠালাংশু বিধানসভা সমষ্টি এলেকা ভাল এটা খবর আমার সম্মানীয় বিধায়ক রূপ সিং তেৰণ মহোদয় আহিছে লগতে আমার ডিপার্টমেন্টর অফিসিয়ালসকল আছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ইয়াত জিৰিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিংক্ৰো যেটো গাঁও প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়া লেন্থ ৰৈ পেলাই এখন ৰাস্তা আজি ইয়াত শুভাৰম্ভ হৈছে এই ৰাস্তাটো আমি গম পাইছোঁ আমাৰ
সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এটা আঁচনি ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী পথ পকীকৰণ আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত আমি ইয়াত এই ৰাস্তাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই ৰাস্তা পাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে বিৰাট সুখী হৈছে, তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে। আমি দেখা পাইছোঁ খুব উল্লসিত হৈ আছে তেওঁলোকে, আৰু সকলোৱে ধন্যবাদ দিছে। আমাৰ MLA ছাৰক দিছে ধন্যবাদ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক ধন্যবাদ দিছে। আৰু এইটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৰাস্তা এটা আছিলে, কাৰ্বি সমাজৰ বসিত এটা এইটো বহুত পুৰণি গাঁও। Khironipen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong along nong nam ka thangklong football ke patu ke thek ser bang phu kam sing rong hang bike pen ka chingkoi jok apran ke damna. Dongmuka police station ke parlopon dong karnuk harong hang rong amikar babu rong hang lapen kave tiron piasopo akibisi kam sing rong hang ardaning kaning koira troxi alang likidam tang jangmi poni phai ing koira ke thom arnikang sama pormalom. Dogmoka pen dogmoka sarjeng BOC adak krong pliatowar pi kimi along bike pen kaching koy jok ahiring tangrak arenga hu sonanglo tong se kot si kelang damji phon nagong an ponlo bonda kopai kelang no pena jok nogong long an si ache avedet lu pusi birta ribdun long karlitang kamsing rong halang likinut football ke pathu aning ke hang ping abang phu lapen ke pathu ta ke thek sera jok karbiang long along ke football ke pathu ke thek ser atum ke lang liphan chini ne abang avelo pule pudam deta choklo athe alang liki karbiang long along nong nam ka che thangklong football club karbiang long morning star FC pilgrim FC singhason FC diphu lapen dogmuka weching tour FC long ta pathu dunlo lapen non head jong MSC cup surhini ra inkoi ra ke thama huchitami best player anong e phongni chapalong abang phu iglo lapen loge charle duna dim lake dong mukak ni hangrong phar English high school pensi ingdeng ke pasat lang chepa un ponlo dong mukak thongnok be college along si charlie dunlo dok mukak pen samsing ingti Karbi Anglong Live. Time to deliver zero malaria, invest, innovate, implement POTP and Ponsi Jangmini Pine Koira Horni, Dipu NCVB DC, Karbi Anglong Pen World Malaria Day, Dipu Club along Catalondun. Dipu NCVB DC Karbi Anglong Pen, Patirpi Ponsi, Adap or Pai Circuit Pen, Awareness Rally, Dipu Hiti an Akeng Pen, Kedamajame Kepaman Pon. Bangso P Dipu Club along World Malaria Day Aputak Mai Padupon. Bangso long Aluhiaman Pen Deputy Secretary in Charge Health and Family Welfare D Barua, Joint Director of Health Services Dr. Borsing Ropi, Senior MNHO cum DMO in Charge Karbi Anglong Dr. Semsing Singnar, District Program Manager NHM Amarjit Tiso, District VDB Consultant NCVB DC Obet Killing, Red Cross Society, Lions Club, Jirsong Asong NGO Lapen Penang Ash Aklembang Atum Chetongdun. Mai long malaria ke sopen kachire thekji aphan ason alam the chethan ponsi mai mesen pen pichun pon long amunit kadu we phan tak pachini ya thelo je malaria pena jog munit pithi topik ansitame litum non health and family welfare department pen akerap ke long dun council authority state pen akerap ningkan pho angbong non malaria pen jongjong ke thi puke Karbi Anglong ta wik delo la pena prata chuneng peneng ke malaria positive pu avi ke lang pen ates ke klem pen ta long le delo akeso apu ke so do ta mene jita malaria jongjong ke non ka delo lasi la bangso malaria pirthe adang long pen ke pavir de japhan anso se abar sai ke klem pon bom dulo la si la hai ke pachini ye phan pusi la World Malaria Day, which is tarik Inkora 4 of every April. Labangso Padoverji Athema Munitum Labangso Pachini Nayapan. News Report Karbi Anglong Live. Bogajan Subdivision Angkang Hanjang Lang Solong Kedo Karbi Traditional Music School Atumaphan Karbi Anglong Seva Kendra Atumpen Longli ke Pegalo ke Pajir Pon Abirta Ripon Long. Karbi Anglong Seva Kendra Mai Phu Sunil Gogoi Pen Kachepai Phu Pon Amai Long Karbi Anglong Autonomous Council TCRO Dilip Kathar KTMC and RI Principal Bonsam Kathar Hanjang Lang So KCS Unit Jameson Teron Lapen Pinangaman Penki Dotum Chetongdun
Hanjang lang so Karbenglong Music School ke kedam tang surihini ra ingkoi ning kan pen pangchengsi piniar ni an ke bang thom kep so se karbiari soi jang atum ke charli dun RD dun lo. Laso jok pinang ke thekire tum pen mat hapon si isi ke thir the bahem donang ji pen seva kendra tum pen chingki chingwai si chedon sar pen patumi arni ke me arni longle pajer pon lo. Kado kowe laso Karbi Traditional Music School atuma phan kapanong pialong le lake chiri isira ephar lapen KCS atuma phan chiri ephar along le panong PC NOC alo KASK mai pu Sunil Gogoi pen pajer pon lo. Bukajan pen ananterang Karbianglong live. Tande pinya Abirta bangke lapan sikang tonik lo domi thak me kardom.